Sizler менен ОМК бүтүн сандар жана алгебралык туюнтмалар темасы боюнча экинчи тестти баштайбыз. Сол колонкада 123 көбөйтүү 987, оң колонкабызды 321 көбөйтүү 789. Эми көбөткөнү көп эле убакыт кетип калат. Ошондуктан жөн эле мынаны 1000 деп алсак, бул санды болсо 800 деп ала турган болсок, мына карагыла. Башында 24 и канча эме болот. Азыр 8ди 3гө көбөйтүп атам. 24 дагы 4 цифра болот да. Бул жерде карагыла 1 0ду жазып койсом деле болот. 1ди 10го көбөйтүп атам. И дагы 1 2 3 4 цифра болот да. Ошондо башында 10, бул жагында 24. Албетте мен азыр туура эмес эсептеп атам, бирок азыр жакындаштырып эсептеп койсок болот да. Ошондо убактан утабыз. Б колонкабыз чоң экендиги билинип эле турат. Экинчи. X терс бүтүн сан. Андай болсо 2x квадрат чоңбу же 3x куб чоңбу. Терс сан болгондон мына терс сандын квадраты кайра эле оң сан болуп калат. Ошондо 2-ни көбөйтөбүз оң санга, оң сан болот. Бул жерде x куб, ошондо минус терс сандын кубу кайра эле терс санды берет да. 3-тү көбөйтүш керек терс санга. Жоопубуз терс болот. Оң сандар чоң терс сандарга караганда. Жөн эле минус 1 же минус 2-ни коюп иштеп койсоңор болот. Үчүнчү. X чоң x плюс y-тен. 0 менен y-ти салыштыргалы дейт. Жөн эле. Мына x-ти сол жакка алып өтөбүз. Анда x минус x чоң y-тен. X минус x 0 деген. 0 чоң y. Биз колонкаларды салыштырдык. Төртүнчүнү жөн эле эсептеп коебуз. Каалаган сандын биринчи даражасы ошол сандын өзү. Минус 3-түн 3-чү даражасы. Ошондо терс сан так даражада болуп атат. Терс эле сан чыгат. 3-түн кубу болсо 27. Минус 5 чоң. Б вариант. Бешинчи эсеп. 56 3 квадрат 63 экенин 3-чү даражасы. Түшүнүктүү эле. 56-ны 7 жерде 8 деп алам. Ошондо 7 көбөйтүү 8, 3-түн квадраты болсо 9. Оң жакта 63 7 жерде 9, экенин кубу болсо 8. 7 8 9, 7 8 9 бирдей. 6-чы номер. 6a плюс b 10, 5a c болсо эки колонканы салыштырабыз. Түшүнүктүү. Мына карагыла. C'нын ордуна 5a жазып жазам. 5a. a плюс 5a 6a плюс b болот дагы. И шарты боюнча 10. 10 11ден кичине. Жетинчи эсеп. Бул жерде сол жагын кичине өзгөртсөк, азыр көрөсүздөр. 49 49 квадрат деген 49 көбөйтүү 49 да. Ошондо 49ду кашан сыртына чыгара турган болсок, 49 минус 1 калат дагы. Кашан ичин жөнөкөйлөсөк 48. Биз сол колонкадан оң колонканы келтирип чыгардык. Ошондо экөө барабар В вариант. 8. N натуралдык сан болсо, минус 1дин 2n даражасы чоңбу же минус 2нин 3n даражасы чоңбу. Эки учурду карайлы. Айтайлы,
n baravar 1 bolsun. Anda minus 1'din ikinci dile derecesi bolup da iki jerde 1, 2. Бұл жерде болса 3, 1'e koysak 3, oşonda minus 8. 2 çoğun minus 8'de. N baravar 2 deb alsak, anda minus 1'din qançancha darajasi bo'ladi? Oy, kechirasizlar. Men mына жерде 2 deb yozib ketdim. 1. Minus 1'din 4-cü darajasi qayrali plus 1. Oң жағымызda minus 2'nin qançancha darajasi bo'lib qoladi? Oşonda 3 yerde 2, 6-cı daraja bo'ladi. Ters san jup darajada bizde 10 san bo'lib qoladi. Oşonda jöneli 2'nin 6-cı darajasi bu 64 ekan. 64 cho'ng. Iki boshqa javob kelyapti. Cho'ng, kichkinakey. Bu degan G variant. 9. Minus 5 koydu 5 minus 25. Minus 25 plus 5 minus 20. Bu yerde 0 bulup ketedi bunalar. Plus 5, 5'tin özü. 5 çoğun. 10-cı hesap n m'den kichini jana n m bizde qanday sanlar? Naturaldi sanlar deb turadi. Anda qarab ko'ramiz qanday uçurlar bo'lishi mumkin. N'de 1, n'de 2 deb alayli. Anda 3'tün birincisi 3, 2'nin kvadratı 4. 4 çoğun. 2, 3 deb alayli. Anda 3'tün kvadratı 9, 2'nin kubu 8. 9 çoğun 8'den. Qayrali bizde G variant bo'ldi. 11. Emi bu жақта жөнелі есептеп кетеміз. 2'nin 5. derecesi 32. Mına minusqa qarayız, söyleyemiz. Bizde qaşa çok. Emi minus'tu yazdım. Minus 2 4. derece. Oşonda tersen jup derecede plus bolup qoladi. 16. Mına minus özünçü değil mi? Bu жақта plus 16. Minus 2'nin kubu minus 8. Minus mına minus 2'nin kvadratı plus 4. Bu yerde jönlü qaşan açsak plus 2. İşteyiz. Minus 32 minus 16 minus plus 8 minus 4 plus 2. Minuslardı toplaştırsak, buna 3 minus var. Minus 20 minus 52. Minus 52 plus 10 minus 42. On iki. Jöneli x orduna minus 3'tü koyup işteyiz. Minus 3'tün kubu minus 3'tün kvadratı plus minus 3. Minus 3'tün kubu minus 27. Minus 3'tün kvadratı 9 plus 9. Bu yerde qaşan açsak jöneli minus 3. Oşonda mına minus bizge 27'ni verit. Minus 9 minus 3 minus 12 baravar 15. On üç. Tömöndögülördün kançosu tura. Ne eseptirdi? Jönele teşerik koyuşumuz gerek. Ne qaraqala. Tersan jup derecede bizde sözsüz 10 sandı verit. Bu жақта bizde ters mani bo'ladi ekan. Oşonda baravar emas. Minus 4'ün kvadratı 16. Minus 2'nin 4. derecesi 16 tura. Minus 1'din qaşan içinde 4. oşonda minus ile 1 bolup qoladi. Bu yerde plus 1 tura. Minus 3'tün kvadratı 9. Minus 3'tün 3'üncüsü minus 27 tura. 5'tin 0. derecesi 1.
Minus 5'in 0. derecesi dağı 1. Demek 1, 2, 3, 4. 4 eseyüz duraken. On dört. Eğer de x, y, z natural sanlar bolsa, jana 2x plus y bölgün 2 plus 3z barabar 62 bolsa, şu 62'ni necer gideceğiz koyayım. Anda x'in en çoğun manisi kançaga barabar. Emi x bizde en çoğun manini kabul alışı üçün y jana z en kiçineki manilerin kabul alışı gerekti. Y'de 2 deb alsak bolat, sebebi 1 desem 2'den 1 bolup kalat, bölçök san. A z'de jön ele 1 deb alsam bolat. Oşonda 2x plus 1 plus 3 barabar 62. 2x barabar 62 minus 3 minus 1 58. Anda x barabar 29. 58'de 2 böldü. On beş. Eğer de A, B sandarı bütün sandar bolsa, jana A 0'dan çoğun 5'ten kiçini, B 0'dan çoğun 10'dan kiçini bolsa, anda A bölüngön B minus B bölüngön A'nın en çoğun manisi kançaga barabar. Mına ayırmanın en çoğun manisini taşış üçün bizde mına bölçök en çoğun manisini alış gerek. İkinci bölçök bolsa en kiçineki manisini kabul alış gerek. Bölçök en çoğun manisini kabul alış üçün A en çoğun, B en kiçineki manisini kabul alışı gerek. Oşonda A'nı biz 4 deb alsak bolat. 4. B'nin en kiçineki manisi bizde 1 bolat eken. 1'den 4 minus 4'ten 1 bolup kalat gene. Anda mınаны 4'e köýtübüz. 16 minus 1 4 15 4. 4'ten 15 C bolbasa 3 bütün 100'den 75. On altı x'i 2'ye bölse a bütün san. Al degen emne degeni x degeni cüp boluş gerek. Minus 8 x 8. X'tin bardak manilerin köýtündüsü kançaga barabar. Başta ayttım, x bizde cüp boluş gerek. Minus 8 menen 8'in aralığında kanday cüp sandar var. Minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6. Hiç de kendine hesaplaştık gerek yok. Sebebi köýtündüler içinde 0 var. Çok bizde 0 bolup kalat eken. On jeti. A, B, C naturallık sandar. A, B 23, B, C 29 bolsa A plus B plus C'ni tap kılar. Bu jerde bir gana variant bizge tura kelet. B 1, A bolsa 23, B 1, C 29 boluşu mümkün. Başka uçur bolbayt. Sebebi 23, 29 jönököy sandar. Jönököy sandar özünü dağı 1'ge bölünöt. Oşonda 23'te C 23 köýtü 1, C 1 köýtü 23 dep alsam bolat. 1 köýtü 23 dep ala turgan bolsam, mına jerde men жазышым керек da 23 köýtü kandaydyr bir san barabar 29. Mına sanım mende naturallyk boluş gerek. Anday san çok da. Çok. Oşonduktan mına üçür karalbayt. Hemi orduna koyup işlep koyuyoruz. A 23, B 1, C 29. Oşonda 30, 53. B variant. On sekiz. Jön ele iki kaşanı birbirine köýtüp koýuşubuz gerek eken.
x minus 3 6 plus 2x. X'ni 6'ga ko'yamiz 6x. X'ni plus 2'ga ko'yamiz plus 2x kvadrat. Minus 3'ni 6'ga ko'yamiz minus 18. Minus 3'ni 2x'ga minus 6x. Qaranglar. 6x minus 6x qisqarib ketadi. Bizda qoladigan 2x kvadrat minus 18. A variant. 19. Eğer de y bütün san olsa, tömöndegilerden qaysinisi daima turadi? Y bütün san. Birinchi daima tura bo'lmaydi. Sebebi y'ni bütün bo'lgandan keyin 2 deb olsam bo'ladi-da. O'shanda 2 2025-darajasi. Jup sandın darajasi daima jup bo'ladi-da. Al degan menda taq bo'lmaydi deganda turamiz. Y kichinaga barobar y kvadrat. Shul tura. Sebebi qanday bütün san. Bütün san bo'lgandan keyin qaysi uchurlarda barobar bo'lishi mumkin? 0, 1 uchurlarında bular barobar bo'lishi mumkin. Qolgan uchurlarda y kvadrat cho'ng bo'ladi. Turali. 2025 minus y bütün 10 san. Burada ele turamiz. Sebebi mana yerda 2000 yo'q deganda 26 ni olsam bo'ladi-da. O'shanda 2025 minus 2026 minus 1 bo'ladi tag'i ters san. Bir g'ana ikkinchimiz tur ekan. Mana v ikkinchi g'ana. Oxirgi 20-esep eğer de x yana y ters bütün sanlar bo'lsa, anda tömöndegilerden qaysinisi 10 bütün san bo'ladi? Ters. Ököteng ters. Ters. Tak. Bunday ko'tarib qo'ysak. Qalasanlar x, y o'rnina ters sanlarni qo'yib ishlab qo'ysak bo'ladi. Qalasanlar jo'neli o'shal belgilar bilan chiqarsanlar bo'ladi. Men hozir jo'neli sanlarni qo'yib ishlayman. Aytaylik x minus 1, y minus 2. Anda ters sanlarning summasi terseli bo'ladi. Bizga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda ne bo'ladi? Minus 3 ko'paytu minus 1'ge ko'paytu minus 2'ge plus 3 ko'paytu minus 1'ge plus 2 ko'paytu minus 2'ge. Hem qaranglar. 1, 2, 3. 3 minus bo'lgandan keyin minus bo'ladi bu yerda. Ters san minus 6, bu yerda minus 3, bu yerda minus 4 bo'ldi. Keragi yo'q. Ters san chiqadi. V'ni tekshirib Hazır G'ni tekshiraylik. G'da ko'ytamiz minus 1'de minus 2'ge minus minus 1 minus minus 2. 2 ters sandan ko'ytundisi 10 san bo'ladi. Ters sanni dag'i tersini olib turgan bo'lsak 10 san bo'ladi. O'shanda ele mana G uchurunda doimo bizda qanday bo'ladi ekan? 10 san bo'ladi ekan. O'shal javob bizga to'g'ri kelyapti. G varianti. V'ni tekshirib berdim. Sebebi hozir 5 minus 1 4 bo'ladi. 4 minus 2 ko'tarib qarili ters san chiqib qoladi. Bizda qaysinisi doimo 10 san bo'lishini topshirish kerak-da. O'shandaqdan G ga o'tib qo'ydim. O'sha mening bütün san jana algebralik tuyulmalar temasi bo'yicha ikkinchi testni аяқтадық.